ya kaya urko mod ko podo jali thathawi authority me wanda na le so ho ameti to thathawi di eta khila sukwatra pele no do so eta torga kwe plato we eta khila thati sa titiwa liye ko kaya utko we sikolo kama me o ko with that supply mala ko wa de kene ne khinya technology wo mod ko podo sali ko de sikolo ko de na mala ko Silo kote pa mapumi de mapawe timu poto kolu naliku tamu tambo okonyo kenali padaruku jaki khichema alu chewe pulu metuku mimuto de moto putu toli bawolelo rodini takletelu te bakote kunaku mupamale peliyo pamupato papo pa opi oyamapu mamude vipumpiwe nali wenye to ode talo silo kote pa mapumi de mapawe tumu ode kolu naliku tamu tambo okonyo kenali padaruku jaki khichema alu chewe pulu metuku mimuto de moto putu toli bawolelo rodini takletelu te bakwatu kinaku mupamale peliyo pamupatu papo wa opi oyamapu mamude vipumpiwe nali wenye to ode talo handoli klemu kumiti tamu kumaku ameta kwa wetimu halu kwali kwa kiku koto weta etambo kwa mite midikinaku halu kama kumaku tupali peli potu nyewe ike kwa mapu takama ulinalu kapluna desu tomu maloki padamu mutele padu kwa mu nali soto ametito silo koke kwa mapu mitema kwa wetumu podo kole naliku tamu tamu okomyo kenali paduku chaki khichema alu chewe pulu metuku mimuto de moto putu doli pawolelo rodini takletelu te bakwatu kinaku mupamale peliyo pamupato papo pa opi oyamapu mamude vipumpiwe nali wenye to ode talo mi handoli klemu kumiti tamu pumapu ameta kwa wetimu halu kwali kwa kiku koto weta etamo pamite midikinaku halu kama pimapu tupalu peli potu nuwe ike kwa mapu takama ulinalu kapluna disutomu maloki panamu mudele padu kwa mu nali soto ametito mudele padu kwa mu nali soto ametito mudele padu kwa mu nali soto ametito